Yes. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Yo, what's up? Ketemu lagi bareng Mang Adi di sini yang main PUBG online mobile. Kali ini Bang Adi solo. Tinggal 7 orang, 8 orang lagi bareng Bang Adi. Akankah kita chicken hari ini? Bang Adi nggak tahu. Semoga aja chicken, karena everyday itu chicken. Ih, mati jadinya kan. Tinggal berenam lagi nih teman-teman. Di manakah mereka berada? Tinggal berempat. Dia ada telepon. Tinggal 2 lagi nih musuhnya. Kira di mana ya? Oh, di belakang. Oke. Mudah-mudahan mati. Tinggal satu lagi. Ayo bunuh-bunuhan. Oke, tinggal satu lagi. Manakah dia?
Ayo, tinggal satu lagi. Lah, kok nggak ada? Pasti dia di dalam rumah nih. Aduh. Oke guys, kita maju. Yes, chicken dinner hari ini. Yeay. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, bantu channel ini ya. Terima kasih. I'll be one day on that track with gunplay. I'll cast my whole life, so I decide to spit like Andre.